Selam selam dostlar. Jilatırız biraz. Jila mı? Hayır. Başlayalım. Selam selam dostlar. Aha, Kur'an bizimle Yetkar abiminde primoy efirimizi alıp bara. Hayırlı kiş, hürmetli dostlar. Nani dostlarımız, etiyeniler, abi yapalar. Yani hem singiller, devaniler, hem de gizgelde bir zor selam. Biz pek şad bugün sizin selamlarga hem halkara balalarını yaklav gününe bağışlangan online konsertte sizin bilen uçraşuğumuzga, bulganımızga. Şundan da endi balalar, Rus dilinde aytkanda "Цветы жизни", alar turmuşunun yemi, şulay bit? Kileşek, bizden kileşek. Şeşekler, ümit. Şulay. Biz bari balalarga selametlik, bäxit, hem de endi olar par kanat astında üstünler diyen tilekte kalabız. Şulay bit? Bizning endi bugungi maqsadimiz albatta sizning bilan birgalashib yol yitirga, ilhom olirga, dardlanirga, ham bari yaxshi kayfgina olirga. Bugün endi hozir o'z-o'zimiz bilan tanishtirib o'tasim kelar, chunki yong'agina kirgan kishilar da bordir. Bugün sizning bilan bir ko'p motor populyar she'rlar avtori, Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qozongan artisti Alfred abi Yaxshimbekov. Kuchli alqishlar. Bugün endi dostlar biz sizning alqishlarini eshita olmaymiz, ko'ra olmaymiz, ammo lekin siz bizga yuraklar jibarigiz, yozigiz. Biz endi shulay sizning hislaringizni, muhabbatingizni tuyarmiz, shulaybek. Ham bugün sizning bilan Salovat jir teatrida olib boruvchi Tataristonning ot qozongan artisti Yetkar abi Habibulin. Ul bugün olib bormay, bugün men olib boram. Ul bugün jig'laygina. Ay. Sebelarga xiyallarni muhimlar bo'lishini ko'rajak ma'lum bo'ladi. Ay, aning xiyoli jirchi bo'lirga bo'lgan. Ham sizning bilan, mening bilan bir ko'plar kelishir. Ul shunday yoqti ko'ngilli, shista ko'ngilli kishi, to'g'ri do'st, tirish, bulg'an, ungan Tataristonning ot qozongan artisti Ilfat Shayxov. Ham men Salovat jir teatri artistkasi Huzur TV telekanalining olib boruvchisi Oygul Mendiyarova. Ay, Ilfat. Bilmagandim men. Shulay deb biz boshlaymiz. Birinchi shiğishni endi men davati jiridan boshlasim kelar. Chunki bu jirni bek ko'p bolalar yaratib, o'rganib, jirlaylar. Ketdik. Davati. Alfred abi ijod etgan jir. Bizga xizmat va sizlari Alfred abi Yaxshimbekov. Elde seni var davatiyim, seni bilen ko'ngilli shilsam kelgan chaqda ko'tarasan ko'nglimni. Davatiyim sog'inam keldi-sira, sendan menga ikkimizda o'xshagan Davati sog'inam keldi-sira, sendan menga ikkimizda o'xshagan Davati sog'inam keldi-sira, sendan menga ikkimizda o'xshagan bizga.
yazığız. Barısında okup baralar mine İfat'ta qarı, Yetkar abi da qarı yazığız sorularınız bulsa. Əlige Alfred abi indi mine biz Mina'nın ailesi bilen bik tanış, o bik yaxşı eti de, devleti de. Alfred abi mine indi nişe onuklarınız var mine karantina. İş. Üç onu, kuşu, şulay mı? Ay Alfred abi молодец. Mine indi siz Alfred abi karantinlarda nerseler işleysiz, belki siz mine uğay yoklarım gana anım tabasız mı nişik? Nerseler işlediniz, işleysiz? Bu karantinada işlerinde avulga qayttık. Avulda iş мәңгі bitmey bakçada bakça. Avulda 2 ay boyu avulda yattık. Башкирияда, Башкортстанда, Элшай районunda Аккыла деген авулда yattık. Балалар bilen birgelep, anıklar bilen. Evet yol buldun. Eybet yol bulgan demek. Bari dik karantinada uğay yolunu bina tapdınız, şulay bey? Yaxşı. İlfat, Emine sin, nerseler işledin? Söylep jibereli bizge? İn birinci şarkıdan yol ettik. Olaylar bilen tuyulan şarkıdan. Tuyulan şeyleri yaramay şarkıdan yol ettik. İkinciden bana şimdi bana online konsertler vakit koyup durduk biz. İşattan varıp gitmedik. Güler motor etip nitip özümüzün üstüne işledik. Bik yaxşı, Yetkar abi sizde eytiniz hele? Ben endi uzayım bilen turgaç, bizde iş köp edi. Bakça şişeler oturttular, mine şebiler alıp jiberdim. Mine bugün günü boyu erteden berilip tege kışıtkan vakti turgan mikser yasadım, mikser. Mine parmaklары kesip bitirdi bu. Küs günü okşayabilirsin. Derengi şu bakşa utada oturayın. Şulay bit bu avulda. Yarı dostlar, biz indi devleti turunda jırladık. Devanilerini, abilerini şitte kaldırıp bulmuyor bitin. Şulay bit Alfred abi. Şolay. Biz mine Alfred abi tağı da matur jır yazıp birde neneyim degen. Ben özüm Başkırtistan'dan bizde indi devanilerini neney deyip yürteler. Şuna göre mine şunday matur jır kilip çıktı. Ayda kız kuşulup birgeleşip jırlayıp neneyim, neneyler, devaniler bulgaş kümürlü bitin doğru yaşarga da şulay. Yaşımdaydı sonra kırmışım şayan neneyim. Şimdi zilde ona dindim bu bizim şengayim. Neneyim, migrat yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen. Neneyim, migrat yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen. Akıllarla işir dünya gülerge. Kalbimizi bilmeden bitirerek sensin yaşarge. Neneyim, migrat yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen. Neneyim, migrat yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen. Eyken sizin dağlarım, sizin gibi kalkalı. Sinirlerim kırlaşlar, yüzünü yaktı yağdamalı. Neneyim, ibret yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen mine. Neneyim, ibret yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen mine. Sahip olasın size, bizim nesinin yanında. İşi ışığlarım bir meleğin nişanda. Neneyim, ibret yaradan seni. Ben bir şolay yaşalı, suyu bir gelen.
bizning kиләчәк. Hem balalardan, менә siz минем белән килешәсезме? Балалардан бик күп нәрсәгә өйрәнеп була, шулай бит? Беренче алар эчкерсез, шулай бит? Алар менә билки генә Гунахсыз абайлар. Әйе. Кичкенә генә нәрсәдән дә алар ям таба беләләр. Өченчедән алар үз сүзлеләр. Аларга кирәк икән, алар аны барыбер ала. Һәм дә инде алар тагын нәрсә дип әйтим инде. Тагын нәрсәләр кушыр идегез, Альфред абый? Ничек әйтим инде? Тагын нәрсәгә өйрәнеп була менә балалардан? Балалар булган җирдә, во-первых, ни булмай, балалар булган җирдә кеше бер-берсен чәйнәмәй. Әйе. Шундый чисталык була. Чисталык. Гел күңел ачу, ниту, той шаярып, кайф күтәрә торган чак була инде булачаклар белән. Менә Айгөл монда бер икән инде сораулар түгел. Монда иң беренчән сәлам иткәннәр. Альфред абый, Яткар абый, Айгөл, Илфат дип барысында зур сәламнар, Казакъстаннан сәлам. Бик шәп җыр, Альфред абый молодец. Бик матур җырлый. Менә шундый ниләр. Альфиропада кергән. Башкортстан, как всегда, безнең бөтен Россия. Башкортстан. Башкортстан, Татарстан да бөтен ярты Россия. Аллаһ шөкер, карыйлар барысы да. Карыйлар, бик зур рәхмәт. Безнең белән калыгыз шулай ук. Алга таба бик матур җырлар була. Хәзер инде рәхмәт. Хәзер инде сезне Яткар абый Хәбибуллинга бирәбез. Әйдәгез, Яткар абый. Barşadan koylar selam. Bugün bütün bağlarını yaklab günü. Şol bağlarımızı yaklıyık, saklıyık. Motor bulup terbiyelik. Cemiyetimizde kişilikli bağlar bulup üstünler. İyilik getirsinler barşamızga da. Fircar Murtaza etmişli. İyilik getirseler getirmesen, no bizge kaygı getirmesinler indi bak. No, men indi profesyonel jırşı tugul. Şolay da kişi repertuarına jırlarga bik ustamin. Kızlar yarataman kakura. Siz motor kızlar deyin. Dost işlerim uyuyorum bin güne kıldım. Uyumdan da yemek takvimli ola bilmem. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan anlamsız. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan anlamsız. Min dışındaki taşıkta taş yapmaktılar. Kızlarına buramıza yarattılar. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan ağlamsız. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan ağlamsız. Nicenin hislerimle anlamsız. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan anlamsız. Siz motor kızlar şayatasız. Yüreğimden yanılan anlamsız. Kızlar Sena karıp koşalım. Hazır tağın bir jırını men
Aşaray'ın iski kişi diyen olman. Mene avullarına başla bir jır yazgan idik. Ejder Murtazin yazdı. Süllerin İlmir Şerifulli'ne. Şunu jırlap gideyim hele sizge. Avuldaşlar tanıdı. Büyük yarlı hiyen kelle tallı simiz buyları İki kişi arasında uzasalım buyları Ağlı iski kişi şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi suğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden iski kişi Ağlı iski kişi şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi suğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden iski kişi Barınlı havlu tariflarına kırdınsı Hani safi gölün köpektir Allah bilmensi Havlu iski kişi şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi soğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden iski kişi Havlu iski kişi şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi soğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden iski kişi Kızlarım bunlar pisli Besledim böyle pisli Ağlım yutmuşu Şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi soğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden isketmişi Ağlım isketmişi Şişmeli bellür bir şey Sinde tuğu İskender'in izgi soğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden isketmişi Sinde tuğu İskender'in izgi soğum İskender'in rahmetli basın işi Kişiden isketmişi Ağlam iske kişi Şekerek gider bu da. Sen okalım da bu tarafı. Sen okalım da bu tarafı. Yarar. Tağın bir jırla bitem. Firzer Murtazin'in tağın bir jırı. Selamet Jil. Selamet'in tuvaylarına Ormanlarda selamet Dağ başında ayvalıksa Zindanlarda selamet Elsiz alemin kadırlar Yazmışım benim şundan Ulan yakmış akıllılar Karnalar kavaşında Ulan yakmış akıllılar Karnalar kavaşında Sevmişsin dolu bağım Sayılan kallar var Aldın nasip affediniz Emin yaşayan yanlarına Etsin dağımın bakırman Yazmışım benim şundan Tuğun etmiş akıllıvan Karnalar savaşında Tuğun etmiş akıllıvan Karnalar savaşında Selamet'in dolun bağın Sevan kuy meydanına Gel yana yalvarım Şifreli dolar şundan Etsin dağımı bakırım
başında Tuğan yakın şakırılar Karnalarda başında Eksilerin kaydırman Yazmışım benim sonunda Tuğan yakın şakırılar Karnalarda başında 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 Nişik yürekler kileman da ilfat, belki sorular vardır. Nerseler baran deydi xorabalı gale. Nerseler yozalar. Айгуль, какая же ты молодчина, деген. Конечно, biz өзіміз көп үйреткен жаңа. Yürekler bitmeydi. Айгуль молодец, молодец, шоқыра. Салават абыны неге алмадыңыз деген. Салават абыны неге olmadık Салават абыны ilfat? Салават абы өзі концерттар жасай, біз, то есть аңа өзіміз барабыз. Монса енді біз өзіміз тек жатқаншыдан да түгіл енді кішінің беремес араға беремес шо өзіміз жылы шыға ойладық. Bir ko'ngilli konsert için dur rahmat degan. Zo'r rahmat deganlar. Yarey. Demak qoriylar, demak bizning bilan. Shulay bit. Afarin deyotgan. Üzdirib o'ynaysiz deb bilib berganlar. Rahmat. Tag'in narsa bilasizmi? Senikinden bizni maqtaylar, menikinden seni maqtaylar. Hozir ilfat sizni endi senga berasim kela. Aydali, birgalashib. Ay, mana bu. Senda qo'shil bizga. 1-iyun degi bolalar kuni bo'lgan shunday kesakkina bugunga boshqa keldi de bir aranjировка ishlab metaman shuni bir bolalar atmosferasi bo'lsin deb mana shunday bir everest oldik. Солнышкада ertaga barisina da belgili kiyindi u. Aytam bit mana ilfat o'tirish, shundan u tez-tezgina borsin-da tegi качественно ishlaydi qo'ya. Shulay bit ilfat. Ilfat молодец. Ansan xoliq aytadi kачество yo'qmi? Ey, hozir bilasiz endi. Mana sen meni jurlab поддержать arish bu yerda. Men jurlab. Jurlarga Alfred abi yetkarabi nishik. Ayda. Ketdik. Ayda ilfat. Ha do'stlar bizga qo'shilsinlar. Ketdik. Ha? От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Ай, тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает по скрипке. С голубого ручейка начинаются река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечная дна перестанет плавать старый грустный дождь. Сонный лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. Прыгай! И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает по скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается
işlegen. Pişten gana düştüler. İn birinci tığına uşalar. Pişten gene düşken, yama. Vallahi bir Siz birinci bulup tımladınız. Olda da bu oyunun, jırının umre bulsun şulay bir tilfar. Vallahi bir sen internette koyalım sana. Eyde, devam ederiz. Gittik. Ko'ngildagini aytamiz, qo'yamiz. Güçlü alkışlar İlfat'a, big zur rahmet. Rahmat bizga. Nişik yazalar manda, nerseler yazalar. Biyiz digeç biyidigin demine. Siz biz yapışılıp biyisiz misin? Spasiba za pozitiv deganlar. Oylama turlar, benim dostlarım, malatsi, hürmet etem deganlar. Hürmet edem deganlar. Yaxşı, hazır indi sizni men haligina barıp keldim, ko'rdingiz. Chunki bizga hali Slovat jir teatrining tog'i bir artisti keldi do'stlar. Shunga ko'ra bizning bilan qoling'iz, oxirida ul jirlayashadi. Kuchtanash, o'ylamagandan bir. Ay, o'ylamagandan bir kuchtanash, tamli kuchtanash. Qarali, bu qizning kim ekanini bilmay qoldik deganlar. Bizni tanishtiradi. Men tanishtirdim bitingda. Bu Aygül Mindiyarova, Salovat teatrinden. İşte Boshqirdistondan bir qizi bu. Ayy. Ayy. Kim keldi? Aytmaymiz hali onsi sir, Yatkar abi oxirida bilamiz. Shunga ko'ra do'stlar, bizning bilan qoling'iz. Hozir endi do'stlar, sizni Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qozongan artistini Alfred abi Yakshinbetovga sizni berasim kelar. Alfred abi siz sizga. Qo'y. Qo'ydi. O'sha chiqib turding. Qarang, zo'r rahmat. Hurmatli tomoshabinlar. Chiqib tur. Baringizlar menda shunday zo'r motor bayram bilan Jayning birinchi kunida shunday motor bolalar bayram bilan qutlab o'tasim kelar. Hamda endi men shu o'zimning yozgan yerlarni sizga yerlab eshittirman. Shularning birisi mana bultar legendar ijrochi biz Osulyaqqa yozib bergan edim. U как раз mana shular atalaydi u. Balalarim deb ataladi. Ilnur Ibrahimov so'zlarini. Turmuşumuzun yeri u kütüp algan dağlar. Vallahi dip yaşayırda her bir ata anarlar. Allah'larım, Allah'larım, görmüşümün neredesi, yıldız dilek ilersiz, dik bakıtlı kurası, ballalarım, ballalarım, siz sular havalarım, ballalarım, ballalarım, ciddeli yıldızlarım,
Себеп үстірәбіз шәшәкләрнең түрлісін шәшәкләрнең үзеләрінә Киләсізне иңлисін Уларында қызыларында Исәнлемен булырбыз Шатлык куаныштан тұрсын Сезнең бар юлыгыз Балаларым, балаларым Сез уларга балаларым Балаларым, балаларым Җирдәге йолдызларым Балаларым, балаларым Сез уларга балаларым Балаларым, балаларым Сез минем алтыннарым Җирдәге йолдызларым Сез минем алтыннарым Менә бу яктан кул чабалар. Целых 90 кеше. Молодец дегеннәр. Так, тагын. Без синең молодец агай, без синең белән бик горурланабыз дигән. Мына тагы бер 3 көн элек кенә язган җырымны йырлап үтәсем килә. Бу җыр тоже мына бу темага керсәк, гел балачак искә төшә. Мына гомумән минем балачак. Кемнәр 60-нчы елларда туганнар, кемнәр алданрак туганнар, 50-нчы елларда. Айгөл, нәрсә йырлаганны беләсеңме син? Сәке турында. Сәке? Әйе, сәке. Нәрсә соң ул сәке, Альфред абый? Ул японнарның ишемлегедер инде ул, шулай бит? Югыны балалар бәйрәмендә японнарның ишемлеге турында йырлап тормыйм инде мин. Нәрсә буласың ул? Сәке ул. Ничек кенә әйтеп инде, мына мин Бик кирәк ише. Бик кирәк әйбер. Балалар шуннан соң туалар. Сәкинә соң туалар буны. Асын алай төпкә кереп әйтә алмыйм, но мына мин үскән вакытта нишләптер ул сәке, но современный әйтсәң инде зур карават инде ул. Бу агачтан ясалган. Агач карават инде. Агач карават ул бик зур була, шунда 4-5 була, шунда бергә йоклыйбыз, шунда ук ашыйбыз дигән сыбак. Шунда ук шаярабыз, уйныйбыз. Хәтта даже мин моны хәтеремдә шул сәкегә басып кич көннәрен концерт әтиянегә концерт уятыргайдык. Балалар йылып, кемдер шигырь сөйләй, кемдер җырлый, кемдер бана ада шаша куялар да, шашаны ачып, шулай инде торгайдык. Менә шуңа Фирус Хисамиддинов дигән безнең шагыйрыбыз шигырь язып бирде. 3нче көн шуңа җыр яздым инде. Тыңлап үтегез әле. Бик гади генә җыр килеп чыкты инде. Ул шулай ук атала, агач сәке. Башкортта ул хике дип әйтәләр инде. Башкортстанда хике безнең авылда инде башкортлар. Татар телендә сәке. Сәке була татар телендә. Шуңа агач сәкегә мәдхия дип атала. Китте. Байлыгыбыз агач сәке иде. Уйнап үстек шунда тәгәрә. Илләнмәгән тире түшәк булды. Йокладык та шунда бергәләп. Үтте инде гомеркәйләр үтә. Шул чакларым күңел түлемдә. Әтти әнни шул агачлар сәке. Düşlerime girer bugünde Kaldı indi uşaklarım yere Biz biterdik sabır tügünde Yıktır tamam ayıtam kendilerine Ağaç seki elde kumelde Yıktır tamam ayıtam kendilerine Ağaç seki elde kumelde Dostlar hep şak ütkenlerini Unutmarız berük sakmarız Ömrü boyu emziklerdi gütey Yürek yüreği
Kaldı indi ol şaklarım yıra Ezbetleri sabit dururlar Mikser hamam ayıran mükemlerge Ağaç sekir elde kumelde Mikser hamam ayıran mükemlerge Ağaç sekir elde kumelde Ağaç sekir elde kumelde Ağaç sekir elde kumelde Mine bik yaxşı jır. Bik matur jır. Kilip şıkan Elfiret abi. Sizge dostlar uşadımı? Yazılar mı İrfan? Işık? Yazılar, şeyler молодец. Yetkar abinin настроениясы былай, бик моңсу. Yo, bana da gel. Yok, Saki bala şağın oylap oturgan o просто şunu. Göz aldına getirdi o. Ben bik көңілі кіші Yetkar abi. No, ne qilab bana aytsang bit endi muhabbatsiz bola tug'may. Şulay. Kelgina balalar turda yig'lab turdim mana. Tag'i bir yerni boshqacha yig'lab o'tirman. Bu atalayin bu. Şolay Firuz Hisamidin'in filmlerine yanlarında bulhan hüygenin deb atalar. Bütün iki yürek yanlarında bulhan hüygenin Kaldır tügün ihlas yüzünden Yüreğine kırdın hüygenin Ümmet kıyalında hüygenin'deki muhabbetin ümmenin taşı Eğer kim bulmasan Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır Ümmet kıyalında Hüyüm gülündeki Muhabbetin mühürleri taşır Eğer kim bulmasan Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır Altın gülak türlerinde Ağaçlarla uğrım ormanır Cennetlinin kinlerdir yerim Dağların yürek yarandır Ümmetin yanında Hüyüm gönündeki Muhabbetin mühürleri taşır Eğer gün bulmasan Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır Ümmetin yanında Hüyüm gönündeki Muhabbetin mühürleri taşır Eğer gün bulmasan Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır Hüyüm gönlümdeki muhabbetin tümleri taşır Eğer bulmasam Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır Ümmetin yanında Hüyüm gönlümdeki muhabbetin tümleri taşır Eğer bulmasam Nurhatlar ile Eğer kim bulmasan Nurhatlar ile kavliyle yakınlaşır
жараткан жері бұл. Шулаймы? Мен ана бүләк болсын әлі. Бик зур рәхмәт. Илфатның улының яраткан җыры шулай бит. Менә сиңа бүләк, Амир. Біздің афишаларымыз осы малай. Әйе, бик матур афишалар ясый. Илфатның улы кемгә кирәк? Ясыгыз. Һәм сезнең белән инде булды. Бик күп матур җырлар авторы Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Альфред абый Якшинбеков. Ул бик күп матур җырлар яза. Шуңа күрә дуслар, кемгә кирәк җырлар языгыз. Нәрсә? Бunda ne diye yazganlar? Bu kimden big motor iyi bu diye yazganlar. Kimden iyi bu diye yazganlar. Сразу офисы. Да, Салават Закиевичның студиясы бу. Монда инде Салават абыйның бик матур җырлары туа, дөньяга туа. Хәзер инде алга таба минем теләк турында җырлыйсым килә, чөнки теләп яшәргә кирәк. Шулай бит, ышанып һәм дә инде теләргә кирәк, ансы 50%, һәм аны эшләргә дә кирәк, ансы 50%. Бір қызық қана әйбіретейм әлі. Бір күні менің қыз айта, обычно балалар теге не табит инде, желание загадывают, я шәм үргәндәме, анда ниткәндәме. И менің қыз айта, а я всегда желание загадывать, чтоб мне әтей все разрешал дей. Желаниесі, чтоб әтей разрешал все. Алай бу гашибат инде бер желание ул. Бик яхшы. Шуңа күрә дуслар, теләкләрегез һәр вакыт чынга арсын. Теләк телик. Киттек. Сез безнең белән дуслар. Сез әзер, без әзер. Киттек. Теләге фасылсан күзгә нурлар куна. Бәхет безнең каршымызга үзе йөгерә. Теләк гел кирәк. Теләк үзе зур бүләк. Өмет кышкан, теләк Худайдан бүләк. Гашыкларның шат типсен йөрәк. Каршы килмә дулавына йөрәгеңнең. Үзең булып калсын сукмактан юл салсын. Әле бәхет каршымызга үзе йөгерә. Теләк гел кирәк. Теләк үзе зур бүләк. Өмет кышкан, теләк Худайдан бүләк. Гашыкларның шат типсен йөрәк. Менә шулай дуслар, кушылыгыз безгә.
dostlar. Hazır indi dostlar sizge abişat ettik. Күчтәнәшне. Сезнең каршы алдыгызга дип әйтим чакырабыз хәзер. Экзамен сдавайтып кына келдим. Экзамен сдавать итеп кенә килдем. Салават җыр театрындагы артист Фәнил Галиуллин. Фәнил Галиуллин, әйдә! Хәерле кичләр, дуслар! Artık bayrağında ümmetim bir sırtıda iman bayrağı Özü bəxtət bir duruşalıyım Əbdi əmi qayrəm varlığı Oturmuşdan übünə tələb itilir Vaziyinə olsun varısı Yazmış yolları namalımışlar Kızday kuşkan yoldan varası Oturmuşdan übünə tələb itilir Vaziyinə olsun varısı Yazmış yolları namalımışlar Kızday kuşkan yoldan varası Durmuş matur bulaşılı şanında Yemmen tapsan her bir merzene Şükür etsen güger bulğanında Ümitlensen her bir ilkeden Uzdurmuştan kürne tələb itimin Vaziyem ne bulsun varısı Yazmış yolları namamışa Kızday kuşkan yoldan varası Uzdurmuştan kürne tələb itimin Vaziyem ne bulsun varısı Yazmış yolları namamışa Kızday kuşkan yoldan varası Jırның авторы Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Альфред Якшембетов. Уттырмыштан күпне тәләп итмим, гадигенә булсын барысы. Иң мөһиме сагы сәләрәт булып, сыгмагыннан атлап барасы. Уттырмыштан күпне тәләп итмим, гадигенә булсын barısı yazmış yollarından alınmışa Kızday kuşkan yoldan barası Uçurmuştan kürküne telebinim Vaziyinle bulsun barısı yazmış yollarından alınmışa Kızday kuşkan yoldan barası yazmış yollarından alınmışa Kızday kuşkan yoldan barası Yazdı kileşerge barası Beyrenler başımızda Ay rahmet Fənil Галиуллин. Бик зур рәхмәт. Ничек Фәнил экзаменнарда әйбәт тапшырдыгызмы? Evet, Allah'a şükür дистанционно барысы да. Барысы да дистанционно. Ярый, бик зур рәхмәт, уңышлар сиңа. Дипломны рәхәтен күреп. Дипломыңның рәхәтен күр. Хәзер инде дуслар, безнең концерт ахырына да якынлашты. Вакыт җитеп киләдер, шулай бит Амир? Хәзер Илфат, матур итеп уйныйсыңмы хәзер? Обязательно сезне биетеп. Биеп рәхәтләнеп хәзер. Дуслар, инде без сезгә бары тик бәхет, сәламәтлек, эшләрегездә уңышлар, өйләрегездә тынычлык, күкләребез якты, аяз булсын, инде илләребез тыныч булсын дигән теләктә калабыз. Балалар исән сау булсын, сәламәт булсыннар һәм сезне һәрвакыт сөендереп торсыннар үзләренең уңышлары белән. Шулай бит кирәк бит инде. Без киттек! Менә шундый матур ноктада тәмамлыйбыз концертны. Инде алдагы көннәрдә сезнең белән рәхәтләнеп концертларда күрешергә насыйп булсын. Амин!
Bugün kutlu geçirmen oldu. Kazakstan'ın hem Başkırtistan'ın atlasana artisti. Alfred abi yakışın geldi. Ben sizin bilen Savaşçı tiyatro artisti. Yani Hollywood yapıldı. Şunay yok. Bir yakışık işte. Savaşçı tiyatrondaki en popüler yakışı bayanlardan birisi. Tatarstan'ın atlasan artisti. İlfan Şayanar. Amin. Savaşçı tiyatrosunun artisti.